Poznato mi je, ali sad momentalno ne znam, vjerujte. Jel vas možda posjeća na neki kolač ili nešto? Ja sam reći kolač neki, ali iskreno ne znam kako se pravi. Rahvanja kolač. Najljepši kolač što postoji na svijetu. Sa jaja, šećer i zaljev poslije. Mora se šlagom. Starinski kolač najljepši. Kolač. Jeste pravili nekada? Pa jesam, ali ne znam da li je to starinski, ja sam onako vidjela to i kako sam jela, tako i napravila. Kako ne znam. Jeste li pravili možda nekada? Pa nekada davno, sad više ne. Fino tijesto sa jajima, mekano i tako dalje. Kolač. Kolač. Jeste možda jeli nekada? Jesam. A žena pravi ili? Nisam ženjen, ali pravio. Jeo sam u stari nena i tako. Kako da ne? To je starinski kolač koji se vrlo rijetko pravi, a vrlo jednostavan. Evo sad ne bi znala tačno recept, jer većinom stariji ljudi i žene to rade od oka. Tako se to radi. Ranije se radilo, sad sve ide nešto na vaganje. Pravite li vi sada rahvaniju? Pa nisam, mogu vam reći, odavno napravila rahvaniju. Većinom hurmašice, baklava i to bi bilo to i sad ove neke nove, ove što mladi prave. A sjećate li se kada ste zadnji put pojeli? Davno, Boga mi. Kao dijete mogu vam reći, kao dijete. Sjećam se toga šolja mlijeka i 2 rahvanije i doručak. Super.